khonferense ya bolesomete ya go kgetha boetapele ya Numsa e bile le dikgogakgogano go latela magato a semolao mabapi le go swara ga yona khonferense yeo. Maloko a fegilwego a Numsa a wa go eteletše pele ke motlatša mopresidente wa peleng wa bobedi Kgatlhanong ba kitimetše kgorotsheko ya bašomi go emiša khonferense yeo gore e tšwele pele. Ba filo tumelelo ke kgorotsheko go thibela go swara ga khonferense yeo e fela Numsa e gapeleditše go tšwela pele ka khonferense ya yona morago ga go palelwa ke go hlotla sephetho seo pele ga kgorotsheko ya boipiletšo. Maloko a Numsa gape le dikemedi go tšwa dileteng tše mmalwa ka provinseng ya Western Cape le selete sa Ekurhuleni ba tšwetše pele ka gore khonferense yeo ga se ya swanelwa go swarwa. Ba nyaka gore khonferense e tsentše tirišong dipheto tša pego ya forensiki khampaning ya dipeeletšo ka go Numsa. They have elected a leadership of their own because they are so desperate to have a leadership which in our view the leadership it will be covering all what is happening within the Numsa investment company. But for now we will allow the law to take its course up to the logical conclusion. Numsa e re dumella gore moahlodi o paletše ke go hlatha le go hlatholla melaotheo gabotse ka gona ba ya kgorotsheko ya boipiletšo ya bašomi. And they are asking for that, and we have no issue with that. They are asking for that simply because they believe, and they've started a propaganda towards this conference, because they believe that there must be something wrong. But we don't think it's even genuine that they believe there's something wrong. Numsa e re boetapele bjo buswa bjo bo sa tšwa go kgethwa bo ya go dula bo sa šome go fihla ge ntwa ya semolao e fihla mafelelong.